Acknowledgement view section 4 te kibun bah kibalai kali kamin ka second list hapo Meghalaya police te barok ki ne kiba kamtam kiba jan yo te kil kande bhamta nomor ba kwa bantip ha tektik la kandon kata ka second list namta kane nomor ba hakane po Meghalaya police ngampat dakhin lut re barok te kini kibayo RR post te kidon ru kibayo saw post dan kibayo san post ki olang bat UB but AB MPRO but mechanic but fireman but driver fireman san ru tali yo lut jo te hab jetang ko te kini ki kila thli no ta ngampat check lot di kita te nganang dap check tang khendet ka to kan ta jong ka UB but AB tang kita te nganang check tang ki jong khasi jantia but on reserve ka to kan kila don lupa kompa new po plus new po plus kidon kentero kiduna kentete kibayo RR post di senrang kibun plat tekmut ba platip mana kinde kibun kiban lej be saka UB tekmut ba kaban thli kade jongka AB te kemut ba new po plus teli ki post kandon kanang don show te haka UB ru ken bun ha kiban dang thli nomor ba ken lej no sha MPRO ne ken lej no sha fireman markin yo RR te ken lej no situ ban ya ka ba lej ya ka UB kin khamjet ikite te ban ke AB te kenala UB te ke jadi UB te ngot ba ke AB kan bun maka post ke bathli ta ka second list kan mi man lusnem man la ka recruitment ngan ore man lusnem mar ka recruitment ka don silano te man la ka recruitment kami bet ka second list hakane ka last le ka don hadu third list ne fourth list tip shoot marwa hak itu giwe ki third list fourth list la shoot call be direct klem da tip klem da I list shoot re what ya ka list ru kimda upload re hapo ka website ki shoot call be direct gitu gi ba one second list third list call be direct apa one join be direct pa report be direct te don bok mi don kan mi should call be direct namba ka second list ka don bet mer bok post kan bun ma ka bansa thli marba ki yo jet choice ban jet mer yo RR post te yes there will be second list kan mau kan don bet ka second list kin sapan mi andal ada one join dot baro kini ki bala join mentak la join lot la report lot baro shakin jaka yo posting dap nang tu bedek sapoi sajiki jaka training mentak in hable chwa jaka posting te dara don apreng de piki bompat tip adu mentaro bompat syak call marba pin haman syak call lingba ka message lingba call kerba kiyo te bihab ban let me no the report no marba dapat tip adu mentaro dap ai ka posting hapo website ro ki jaka ban yo posting tata karteng yo posting hangta kila dap tip load baro kata dap upload po website te sakan mau ban let setang gine ki menta tes kembali balik report no athai barok gila yo call te setang gine ki ba would help menta kinang yo por ban 4 lej kidon 4 lej join hadu mentaro nomor ba kinang ai por hadu new tri umach yaki ba kin pendep na dong sodong te kalas dit ba kin yo ban report kandai new tri umach mau ba nam ta kini ki ba sha would help bom biang ikut islah ban report ba dikini ki ba yo choice ki barang don hawi post ki yo jet Meghalaya police yo idon home guard ki kwa non join Meghalaya police ki tur nang I4 man pen biang di jadi jenat baro te ban yo man join biang siapo Meghalaya police ki turun I extension te kalis baro dabdon po website te kitu ki ba up nam ta ka second list ru lakin yo nek te shuyai abet kan sami kata ka second list ken sa call ru tang ba kin hapan dep shwa yikine baro ki ken ram ki bro ken wan join handu ta ki labu patri kata te ki I4 hi de kenwan join hendu kata-kata dan ada join baro formality baro te kisapen mi dan iksa call nam ta ki second list te ngan chupuli menta kan ka notice nam ta ka ba mi menta kasni te kan ka notice date 25 February 2026 the candidate have been given 7 days katu notice ba option trick ki I news ni 7 days mo nam ta ki ni ba sha with help time from the date of publication of result of approach to approach the central recruitment board I4 gitu ki basha withheld tehne ko ma shillong if their result are withheld nada withheld ki hablet mi shwa shapo CRB pen ki detail jongki ki medical ki verification e baro hab lilud ada bang tu sayo like news ni I4 ki mo nadu ka por pen result kemta ki extend adu new match untuk ong bash tiyo mta ki extend adu new match ma right. If the results are withheld, appointment are withheld, then extension of joining time for those already in government service. Kiturun ayo verification of documents, police verification. Kini kibanang sakut, kibang patyo join hadu mentaro.
The last date is hereby extended up to 7th of March. Taking a for 7th of March 2026. Those candidates who do not appear by 7th of March 2026, their candidature will automatically stand cancelled, rejected. Take two kibabi list, kimpat yo notice kimpat yo diumta, tapi haban let me wish po CRB ban call and call kill dap ayo helpline number check haban call ada kimpat yo call and kimpat yo notice nam taban let report. By 7th of March, we will report that the keyboard held na they no we will report no. Further, it is also informed that all selected candidates who have queries regarding their place of posting can shall dapat meet up our website, the place of posting. There's a check. Kini kiwan medik kerteng saawan baik ke posting tu Shillong ne Tura ne Kumtaterter lah kajang-kajang West Kasil, East Kasil Kumtaterter. Or any queries may kindly contact the CRB office Moro. Bila contact kibadon sajan bila balen mihi kibila ban sajangai kibila ban contact kini ki helpline number kibila dapat ayang ni artali 0364-7966-980 but on the way 60-3343-1188 during office hour hapor long term. Tanalor kinero hangdel ongba the verification of candidate is a continuous process. Ban verify candidate kada continuous process kina continue bet. What la dak let ban report ro la join ro la yat bet tuwa kina continue bet. La dak kisiam kano kajing duna ba don kajing le thok hangde hangtai bombiang ge te pension on such verification of if any error anomaly is detected the candidate may be terminated bet direct. What la dak don ha kamro terminate bet la dak kinang lam. Tuwa nom don hi re kata mar ba verify ro bastang te kanom don re ko taro te direct subu ya kane ba la don kino kajing siam ba don kajing le bakla nejing ai code tu ne kom tai ro te pila ban sha reject ne terminate te kan mau ka second list kan don bet nam ta kami clear police markin bun ba candidate te lakum lok no try da khin lang bat khasi ba jentia bat garo bat e te chispa tam don bet chispa san po ne aspa ron don bet tang ka ab nge kan no empat page re ka UB kategori mar ba ka UB ki bun ban UB te kan saya compare bat ka MPRO saya compare tu te gitu kinang mi susu te baro kinang don bet ki list kinang don bet te yaisha bat yap nam ta ka second list itu kibala dan hatmir bakin yo te all the best nam ta piro wanum so wanum artatin kan sa don bet te shiyai up bat yaisha tang ini kulisubun